Urithi bwa mbata iria cijikene ta goose na gichunku. Mbata ici itethagia muno murimi niontu ni mwejaga nkara, nyama, mbeca na kinya ukaria niontu mbata ici nije mwene na mugeni. Urithi bwa mbata ici burithagwo muno niontu bwa nyama ona kinya utheru bwa nja. Ikwithera kuri na mithemba mwanya ya mbata ici, no indi kwi mithemba iria yendi muno ni arimi. Muthemba ta light Chinese goose iria ni njega muno kiri kurekia kwa nkara niontu ni yejaga murimi nkara 80 ndene mwaka. Muthemba jungi ni Ebden Ewe iria kaumo kayo ni nthiguru ya Germany iria ithero iri na mwiri jo munene na nirekagia nkara kuma 20 gwita 25 ndene mwaka. Na mbata ici iri maruru muno kwa murimi norwo kumemenyera muno nana kana nyomo ingi nini cianja ta mpaka kana kuro. Rĩrĩa kwambĩrĩria ũrĩithi bũũ bwa mbata ici no wambĩrĩrie na tũcui kana ũkagũra mbata ĩkũri. No ĩndĩ rĩrĩa wambĩrĩria na tũcui tũnini no nginya ũtwĩkĩre mũrutĩra na ũtwĩke kũraja na gũntũ kũrĩa tũmba kũgwata irũnji. Kurera mbata ici tucui iturumagwa irio bikwambiria bianduka biria bijikene ta starter, na nyuma yau murimi noragwa amirumie nyaki niontu mbata ici iciendete muno nyaki na no mwanka ucikunde roje. Murimi riria ukurithia nyoni ici menya nka imwe keza gukua, ndume itumbaga gwitikiria nka ingi na mpwi niontu ndume kethuraga nka iria igakarania nayo. No indi urithi bubu buri baita nene muno. Murimi thingatira mitaratara miega ya urimi kenda withirwo ina urimi wina cama.